akamaro ubu Rwanda rufite dans la region. Kongo iracyafite nk'imyaka 60 kuba yazagera kuri ibyo bintu kandi ikoze itaruhuka n'umunsi n'umwe. Ntabwo byoroshye rero kumva ko iyi saha ibihugu nk'ibyo bihanganye byahereza credit plus Kinshasa ke uko byayihereza Kigali. Kigali ifite position yo guhangana n'Ububiligi ikayifatira sanction, igafatira Abafaransa sanction, kandi Ubufaransa bukagaruka. Hari impamvu, ari ikintu, hari imbaraga zimba zihishe inyuma zindi zikomeye cyane z'umutamenwa, bigoye rero kuba wazimeneramo. Alors kubera ibyo rero Tshisekedi yatanze amafaranga menshi cyane birazwi, yaba kuri baja, yaba kuri bo bakente, yaba ki. Noneho ejo bundi ho kumugaragaro kugira ngo byanaciye no mu binyamakuru byinshi bya Le Soir, hari umugabo witwa Pierre Compagnie, afite n'umuhungu we niwe selectionnaire w'umupira Vincent Compagnie. Uwo mugabo akomoka muri Katanga kwa base, ariko mama we ni Bukavu, ariko bakavuga ko ni Bukavu ya indi ya kera nyine ya ancien Cyangugu. Donc famille ya nyina bari bafitanye de proche collaboration na leta ya Habyarimana à l'époque, uburyo base wabo bakoze, nubwo bari abasha ariko bakoze muri leta ya Habyarimana mu byerekeranye na economy. Ubu uwo mugabo afite influence ikomeye cyane, ari muri parti yitwa Les Engagés. Niwe wahuje uyu ministre umaze gukora réplique kuri dossier ya ministre Nduhungirehe, niwe wabahuje na Tshisekedi mu kwezi kwa gatanu. Tshisekedi niwe wafinanshije icyama cya Les Engagés mu matora yabaye mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Bahuriye hariya muri The Hotel, niho byabereye, birazwi. Hari n'amakuru kugira ngo yaciye no mu binyamakuru localement mu Bubiligi. Donc Les Engagés babonye financement yavuye kwa Tshisekedi, aribyo byatumye iba deuxième partie yatambutse mu matora. Ubu bakaba bafite imyanya ikomeye cyane muri ubutegetsi. Urumva rero uwo ministre we ubu ngubu witwa Maxime Prévost, kuba yara icyama cye cyarabonye imbaraga ni financement ya Tshisekedi. Tshisekedi qu'est-ce qu'il a fait? Akoresha moyen yose. Hari umudamu witwa Gladys, ni umurubakazi, ubu niwe vice president w'icyo cyama ku rwego national. Afata undi witwa uherutse gusakuzanya niba ari Isabelle, niba ari quelque chose comme ça, uherutse waruri hamwe n'uriya nani president wa ntuza wa PS, ndaza kumibuka, nawe ni belle sœur wa Tshisekedi. Urumva ko muri leta y'Ababiligi Tshisekedi afitemo le membre de famille bagera kuri 6 kandi bari mu myanya ikomeye cyane. Ngiyo influence rero ukuntu Tshisekedi yashoboye kwinfiltra politique belge akoresheje izo network. Noneho kubera gutinya abo bandi, gutinya electorat congolais, kuko bafite abantu benshi batora, akavuga ati niba bakoraho electorat yabo ishobora kungabana. Nguko rero yakoresheje amafaranga, akoresha na influence politique y'Ababiligi, ifata une position aho kugira ngo bafate position net, ariko biza gushumikiraho ko ira conflit nyine ukuntu nayisobanuye byahereye muri genocide, umwanya babigizemo, nubwo basabye imbabazi ariko bamwe ntibabivuyemo, n'ubu baracyahakana ko itabaye, kandi ko barashyigikiye cyane les dignitaires ba regime ya MRND ya leta Habyarimana. Ngiyo ukuntu uwo mwuka wazamutse naho ugeze. Alors iki kigiye kishushanya iki? Kiri gushushanya ko Ububiligi imbaraga zabwo mu karere k'ibiyaga bigari ziri ku marembera, bashobora kuzagendana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ukuntu byakomeje kuba hariya muri Afrique de l'Ouest, biriya bihugu nka za Mali, hariya muri ntuza za Burkina Faso, za Niger, bari abasore b'abasirikare baciye bari kuyobora. Imbaraga bashize mu kunetraliza Ubufaransa nizo ndi kubona mu minsi mikeya Ububiligi butazaba bugifite decision mu karere, ahubwo bo ni ikibazo. Abafaransa bo bafite iki territoire kinini,
bo wabirukana muri Mali ukabirukana muri Niger ko muri Cameroon baracyari kwa Paul Biya baracyari mu bihugu nka za Senegal et de suite ariko ubu biryantu bare basigaranye niko na Gabon akarima kabo na za Centrafrica nubwo bari patati patata ariko baracyafite nibura bo espace bakwinyagamburiramo par rapport y'Ububirigi. Alors Ububirigi kwa bwarinje muri politique kugira ngo bafate parti arana makosa diplomatiquement bakoze bagombye kujya ku même longueur d'onde n'ibindi bihugu byavuze ati iriya crise irangirire muri diplomasi irangire mu biganiro ariko gufata iya mbere ahubwo andi makuru dufite nuko bashatse gushora biriya bihugu byose by'Iburayi ngo bitange intwaro kuri Congo babafashe noneho kugira nk'ukuntu bafashe Ukraine ariko hari ibihugu nk'Ubudage na Luxembourg na Pays-Bas na Lituanie barahagurutse baravuga ati niet ibyo ngibyo ntidushobora kubikora iyo resolution ni inzego zahuye d'abord z'ubutasi byo bihugu baganira bareba ukuntu bashobora gutanga ibikoresho bya gisirikare bakabiha Kinshasa. Lituania ravuze ati umunsi mwabitanze muzamenye ko twebwe tuzava muri imyo yanyu kuko ntabwo dushaka ko imbunda zacu zizajya mu maboko ya FDLR zizajya mu maboko y'abazalendo ejo n'ejo bundi bazajye kwica abantu bavuge ko Lituania yakoze kuko gutanga izo ntwari ibyo zizakora byose ibyo bihugu bizabirizwamo. Donc Pays-Bas, Lituanie, Ubudage na banze na Luxembourg banze iyo resolution ipfiramo noneho iryo pfunwe niryo Ububirigi bwakomeje kugira. Ikibazo cy'Uburundi Uburundi bwari bumaze kuba asphyxié kuko M23 kubigeze Kamanyola iri kumanuka Sange iri atayari Uburundi bwari bumaze kubona asphyxié ku rwego ebyiri. Icyambere ntabwo bari bagukombye kongera kubona inzira yo gufata ingabo zabo bazambutse zinjire muri Congo muri operation yabo y'Abasud Kivu na Ngorongoro. Ça c'est de 1. De 2 nukumva ko ni Uvira ni mara gufatwa Uvira imaze gufatwa ubwo direct soit imipaka yafungwa kandi ahantu yari sigaye humekera Bujumbura ngira ngo Bujumbura yizi Bujumbura na Uvira ni Gisenyi na Ntuza na Goma cyababi babangamiye kandi none cya gatatu bakabafunguye umuryango wo kubona ko hari inyoni hari intasha zishobora kwinjira Bujumbura isaha iyo ariyo yose. Alors nibwo bahise bafata ya mbere basaba ibiganiro service zarabonanye ayo makuru yagiye no hanze kandi ngira ngo n'umukuru w'igihugu ashobora ko yabikomojeho ko hari igihugu cy'abaturanyi kiri gusaba Oleme. Ibyo byose twabikurikiranye n'ukuri Bujumbura yasabye Oleme kuba yarinjiye muri programme yo gushigikira FDLR kandi akavuga ko mugaragaro we na Tshisekedi ko bazaziherekeza ngo zigataha iwabo. Kumva ko rero M23 igeze hariya Sange igiye kugera Uvira bivuga ngo uwo mugambi wabo ushobora kuba hindukiramo kuba ibyo byane ngo rucira mu kaso bugafata nyoko. Donc iyo ni point ya mbere. Point ya kabiri c'est sur le plan économique. Kumva ko Uburundi butagifite tena umuturanyi uzaba gifite umuturanyi barwanije kandi ubuzima bwabo nabo ni commerce transfrontalier donc ni ducacana ku mupaka hagati ya Kongo na Burundi. Ekonomi yabo buri asphyxié mu rwego rukomeye cyane avec mes gestion ya Nkurunziza ndayishimiye yanumva Nkurunziza ari ubutegetsi bandari ndayishimiye gestion ye yabaye calamiteuse ku buryo nta madevize ari mu gihugu ubu nta karabira bagira n'ibibazo by'imishahara bimwe ngo byarahagaze. Vraiment c'est terrible kumva ko noneho umupaka w'u Rwanda ufunze n'uwa Kongo ugiye ko mufungirwa kandi Tanzania nayo itari tayari kugira ngo ibasupportinge sur le plan économique bari kwa bayasfixé. Nta yindi solution yarafite nukuya gusaba kugira ngo ububanyi bugarije. Est-ce que wabaza ati est-ce que yo ni sincere nangwa nukubera ubwoba? Ndango ntabwo ari sincere n'ubwoba. Akavuga ati aho kugira ngo akomeze abane na Tshisekedi wakure udashobora kugira icyamufasha afazari abane n'umuturanyi nubwo yaba atari sincere nawe ariko aprofita yo mahoro
kugira ngo arebe ko yakomeza ibye à l'intérieur, ariko twizere ko bishobora kubizaba sincere plus tard. Ikintu cyo kuvuga ngo isaha gukomeza gushyigikira FDLR ngo ziteze umutekano muke muri sous region, en tout cas ni ikibazo gikomeye cyane. Ari na Amerika, ngira ngo hari umudiplomate wahamagaye Bujumbura bashyiraho presse ko bagomba kuba muri yo politique, ko atari politique nziza mu karere. Donc turacyari kubikurikirana ngo wenda mu biganiro bitaha tuzababwira aho biri kugenda, ariko ubu Bujumbura ikoze balater muri cadre yo kuvuga ngo izongera gushyigikira FDLR, kandi bishoke ko mu minsi igiye kuza bagiye kuretirana kontenja yabo nabo igataha, kuko ni kontenja za Sami DRC nazo zigiye gutaha, bakava muri ya crise ngo Tshisekedi agasigara wenyine face à son destin. Amateka yisubiyemo ate uko revolution byabaye uribuka Bukavu habaye ka inverse gato, nubwo byose byari presque même chose. Bukavu na Goma byafashwe nabyo muri inversement, habanje kwanza Bukavu ariko Goma ikurikiraho le 29 na le 30, noneho ni Goma yatangiye hanyuma Bukavu. Ariko histoire ya Uvira, histoire ya Zawalikalo uko biri kugenda, histoire yo kumanuka Lubero ni même chose. Donc plan uwebye wasanga amateka aramwe uko masezerano yabaye muri février, même chose nibwo intuza nani communiqué yavuye muri Sud Afrique du Sud ihamagaza mu butu d'abord mu biganiro byabaye préliminaire byagiyemo ba kamanda ba ntuza professeur Kabuya, ba ntuza Ngwanda, nibo bagiyeyo muri février. Même chose utenika iza kuba nyuma ibaye, ariko yabaye cyagiye ntuza mayira maze kuvuga ngo bari kuvuga ngo Kisangani ne tombera jamais, donc Lubumbashi ne tombera jamais. Mu kwezi kwa gatatu kwa kane pa Kisangani na Lubumbashi byari byarangiye tayari, byose birashoboka. Ati se implication yi implication mbere bwo tusubiye muri Kinshasa, Tshisekedi ubutegetsi bwe buri mu marembera. Et ça je pèse mes mots, ubutegetsi bwe buri mu marembera muri niveau eshatu. Niveau ya mbere kuba yaramaze kuperde confiance ya FARDC, kuba yarazanye aba mercenaires, akazana abarundi, akazana ingabo za Sami DRC, akabahemba amafaranga menshi kurusha FARDC. Iyi saha nta musirikari numwe wa FARDC uri tayari kurwana. Iyo ni esheke ya mbere. Esheke ya kabiri nukuba kuri niveau ya opposition yarananiwe. Ejo bundi muzi ko yareshizeho pression ko agiye gukora gouvernement d'union nationale, yafata abapoza bose, yananiwe kukonvenka numwe n'uyu na opoza wa Kenyejo hasi kugira ngo yinjire muri la gouvernement. Ibyo byarananiranye. Icya gatatu kumva ko akomeje gukampa kuri position yo kuba atavugana na M23, usibye ko entre guillemets yisaha M23 imbaraga zifite, ngira ngo nta namishyikirano nta namasezerano bakeneye. Icyo bashaka kwiyempoza aho bo isaha bagikora, kuko nta n'uwabarwanya ukihari. FARDC ntayo, Sami DRC iragiye, EAC ntabwo izagaruka, aba mercenaires bagiye batareba inyuma. Ariko tubonye amakuru mu kanya ngo agiye gushaka abandi ba mercenaires baraba bayikrenye Proris, hari delegation yagiyeyo, ariko facture ngo bamukubise ngo iteye ikirungurira, kuko bazi byabaye kuri bagenzi babo, ko bamusabye noneho amafaranga yose bazakorera muri yo manda yose amanze ya versa ku makonte yabo, kuko barabagiye bamwe yabagiyemo amadeni. Alors iyo deal rero ntabwo bimworoheye, kandi akajya muri Amerika, akagenda tena kwa Putin, kuko bari ba Ukraine Proris urumva ni bari sous contrôle ya Putin, akagira ngo seya ntabwo bizi kandi yaramutanzeyo. Izo zose ni ingaruka zikomeye cyane zerekana ko ubutegetsi bwe buri en danger. Ngo asambanye n'abagore benshi bafite virusi ya sida, iyo ngyo ntabwo iri bure kumuhitana byanze bikunze. Ikindi ibihugu byose yarafitemo nibura support na gatoya, byose byashoboye kuba byafasha. Ubu ngubu nta kigenda. Nabwiye ko n'ikibazo cy'Ububirigi ce sont des individus, ntabwo ari l'état belge,
n'abindividu nka muri Maxime uri kuba manipule na bari abagore nyine amushize iruhande n'utwo dufaranga akagenda agakorompa quelques députés européens bagatambutsa kara kantu twakavuze diplomatiquement twakavuze na politique ntacyo kamaze ko jusque là nta sanction avuga ati yavuga ngo yahagarika M23 isaha ntayo ati ibyemezo gufatira u Rwanda ntabyo ça ne viendra même pas ibyo byo ifo kubyibagirwa byo ntabwo bishoboka position u Rwanda isaha rufite ntabwo ari propagande ndi gukora je parle comme un chercheur position u Rwanda rufite par rapport ya économie yayo par rapport ya pacification ya karere par rapport ya résolution y'ibibazo byo muri Afrika Mozambique za Centrafrica n'ahandi hose tutavuga n'umubanire ifitanye n'ibihugu by'ibihanganye by'isi za Israeli nka Amerika n'ibindi akamaro u Rwanda rufite dans la région Kongo iracyafite nk'imyaka 60 kuba yazagera kuri ibyo bintu kandi ikoze itaruhuka n'umunsi n'umwe ntabwo byoroshye rero kumva ko yisaha ibihugu nk'ibyo bihanganye byahereza credit plus Kinshasa uko byayihereza Kigali ifite position yo guhangana n'Ububiligi ikayifatira sanction igafatira abafaransa sanction kandi ubufaransa bukagaruka hari impamvu ari kintu hari imbaraga zimba zihishe inyuma zindi zikomeye cyane z'umutamenwa bigoye rero kuba wazimeneramo alors kubera ibyo rero urumva ko Tshisekedi la choisi mal son adversaire kandi niko bari bamusabye ko afata ibihugu bimufashe bisunike kira gihugu cyari kimaze gusenywa na Kabila na leta zatambutse kijye mbere gifatanije n'abavoise l'Uganda et le Rwanda arabyanga urumva nta kindi isaha nuko Tshisekedi bamukubita hasi hakaba transition iyo transition zabifite mission eshatu mission ya mbere niyo kugira ngo bakore constitution nshya iza permettre habira federalisme ikenewe kandi ibyo bigomba gukorwa kandi iyo federalisme izabamo 5 états fédérés icya kabiri nuko ikibazo cya crise identitaire cyarangira mbere yuko zo états fédérés bakaba recensement